Zdravo. Evo jedan review Škode Octavije MK2 nakon 69.000 km pređenih u njoj. Auto smo kupili sa 121.000 km, sad će upravo da pređe 190.000, pa vam mogu ukratko ispričati kakve sam probleme imao ili ih nisam imao. Auto smo kupili prije 5 godina, sad 2015. 14. marta iz Breze od jednog čike. On je baš fino pazio. Znači riječ je o modelu 1.6 benzin, motor je MPI i ima ugrađen plin. Auto smo vozili na sigurno 90% na plinu. Zato što jednostavno vozimo stalno na plinu, pa vozimo na plinu, šta? Godišnje smo prelazili, eto koliko je to, nismo ni 20.000. Od ovih nekih dužih relacija par puta smo išli, ne znam, za Srbiju iz Banja Luke, par puta do Zagreba, par puta do mora, znači nije sad da smo nešto derali po autoputu 200. Od nekih problema nismo imali ništa, kad malo bolje razmišljam. Redovno smo je vozili na servis, znači svaki 10.000 mali servis. Prošle godine smo radili i veliki servis. Mijenjali redovno gume, točilo redovno ove tekućine što idu, dopunjavali klimu. Ono što ja mogu reći, da, još jedna stvar, znači ovo je Škoda s najmanjim paketom opreme, znači nema ni električne podizače stakala, znači kurble su tu, što je u jednu ruku plus, u jednu je minus. Plus je zašto možete spustiti prozore kad nemate ključ, kad nije auto upaljen. Nema čak ni zadnja klupa je, na primjer, jest preklopiva, ali je cijela preklopiva, znači nije 2+1, što je po mene najveća zamjerka ovog nivoa opreme. Ovo ostalo je sve standardno, znači nismo imali baš nikakvih problema što se tiče motora, mehanike, nešto. Doduše, fino je vozimo, nije sad da je nešto deremo. Nije da je nešto deremo. Onako, gradska vožnja, lagano. Pošto vozimo djecu u autu. Nemamo po 20 godina, pa da to nešto palimo gume. I tako te stvari. Uglavnom, ja bi svima preporučio ovo auto, stvarno. Znači, održavanje je jeftino, potrošnja je okej. To je to. Ne znam, stvarno je zahvalan auto za voziti. Pravo zahvalan, Prije ovoga smo imali Clio i čini mi se da smo u Clio imali možda čak više održavanja nego u ovoj Škodi. Eto. I to je bio Clio 1.2 benzinac sa plinom. Tako da eto, ne znam. Ajmo, prelazi. Auto je prostran, znači jedino žalim što ovaj auto nije karavan. Eto, da mogu još više stvari natrpati u gepek. Inače, gepek je rezervisan za ove dječje rekvizite. Kolica, trotinete, bicikle, lopte. Trebalo reći da kad imate dvoje djece i da je taj gepek skoro dupke pun. Stalno. Pogotovo neko ko živi u zgradi pa da ne diže kolica svako večer ispred stana ili negdje drugo tipa u podrumu, ovako bukvalno stoji stalno u gepeku. Što je veliki plus auta, pošto je, znači gepek je fantazija, prostran.
kod nas je plinska bocana što ide dole u rezervni točak, pa je to baš ono pravo dobro. Evo ga, 190.000. Tako, vjerojatno ću za još par hiljada da snimim neki video o tome kako se ovaj auto ponašao, ali mislim da će biti identičan ovom, znači bez ikakvih problema. Eto, to je to ljudi. Uživajte. Ćao.